Ćao svima i dobrodošli u novi video. Danas ću da pravim kolače, to jest pravit ću mini pavlove i za koru, to jest za školjkice, za pavlovu nam je potrebno 5 jaja, 15 kašika kristal šećera, kašika vanilinog ekstrakta i 1 kašika sirćeta. Jaja treba da budu na sobnoj temperaturi, jer ako budu direktno iz frižidera, neće moći baš najbolje da se izmute. Bjelanca odvajamo od žumanaca i jako je bitno da se dobro rastave, jer ako upadne i najmanji dio žumanceta, također neće kora moći da se izmuti baš najbolje. Bjelance ćemo da mutimo mikserom najjačom brzinom i mutit ćemo ih sve dok ne postane čvrst snijeg. Tek posle možemo da dodajemo ostale sastojke. Ja sam ih mutila nekih 5 minuta pre dodavanja šećera. Posle sam ih mutila još nekih dodatnih 3-4 minuta i potom sam dodala sirće i ekstrakt vanilije, pa sam ih mutila još dodatnih minut 2. I evo, posle 10 minuta smjesa je spremna, a možete da vidite na žicama miksera kako bjelanca ostaju na njima i kada ih podignem smjesa čvrsto stoji, ne pomjera se. To je također znak da je smjesa dovoljno čvrsta. Evo i ovdje možete da vidite čvrstinu smjese. Jako je bitno da bude čvrsta kako bi zadržala oblik prilikom pečenja i da se ne slegne kada bjelanca se zagriju u rerni. A sada punim ovaj špric sa smjesom i onda ću da oblikujem školjkice za pavlovu. Sada profesionalni kuvari vjerovatno imaju papir za pečenje koji na sebi ima iscrtane krugove. Ja nažalost nemam. Razmišljala sam da ih iscrtam, ali sam ipak odlučila na kraju da ih napravim ovako slobodnom rukom. Sada oblikujemo mala gnijezda ili školjkice. Možete praviti veličine po želji, a ja ću napraviti malo manje da bi jedna tortica bila dovoljna za jedno serviranje. A moram još da napomenem da je pavlova torta u stvari nastala u Australiji i u Novom Zelandu početkom 20. vijeka, a danas je poznata i veoma popularna poslastica širom svijeta. Torta pavlova je dobila ime po ruskoj balerini Ani Pavlovi, koja je došla u Australiju 1920. godina sa baletom iz Rusije i imali su nastupe širom Australije i Novog Zelanda. Svi su bili oduševljeni njenom ljepotom, tako da su napravili tortu u njenu čast. Torta je nježna, bijela i podsjeća na balerinu. Osvežavajuća je sa dosta voća i neizbježni je slatkiš na trpezama svih Australijanaca tokom božićnih i novogodišnjih praznika posebno. I oni sa ponosom kažu da je to njihovo nacionalno jelo. Evo, spremne su školjkice i sad ćemo da ih stavimo u rernu koja je već zagrijana na 125 stepeni i ostavit ćemo ih da se peku, to jest da se suše nekih sat i po vremena i onda ću da isključim rernu i da ostavim ih još naknadno pola sata u rerni kako bi se što bolje isušile. Dok se školjke peku za pavlovu, ja ću da napravim punjenje, to jest džem. Pa imam ovu mješavinu šumskog voća ili ovog bobičastog voća. Pa ću staviti ovako otprilike. Ovdje imaju jagode, maline, trešnja mislim da ima i kupine. Možete da stavite sveže, ali meni nekako bolje ovo bude. Stavit ću 1,5 ovu. Pola čaše vode. I 2 kašike šećera.
i malo samo ekstrakta vanilije. Čisto miris dobije. Evo ovako. I sad ću to da izblendujem i onda ću da stavim na šporet da se prokuva i da se napravi kao taj malo tečniji džem za punjenje. I evo džem je gotov. 15 minuta sam ga samo kuvala i ovako kad povuče možete da vidite trag dole da ostaje. Tako da to znači da je spreman. Ne mora ni da se prekuva previše i prelijepo miriše. Samo je još ostalo da napravim i fil za pavlovu. Ovdje imam thick and cream, ili kod nas je to slatka pavlaka. Ja se kažem kod nas, kad pričamo o... Evo ga. To znači slatka pavlaka. I tu ću da stavim 2 kašice šećera. I malo vanila ekstrakta, čisto dobije miris. Tako. I sad ćemo to da umutimo. Školjkice su spremne i kao što možete vidjeti čvrste su skroz. Lijepo su se isušile i sad možemo da pravimo pavlove. Evo svaku ovu školjkicu ću da ubacim pomalo, samo pomalo ovoga džema. Sada dodajemo fil od slatke pavlake. Napunit ću školjkice iznutra pa ću dodati još po površini. Možemo slobodno staviti malo više fila jer su školjkice suve, tako da će fil da ih izbalansira. Dobro, i došli smo do dekoracije i znate kako kažu trešnjica na vrh torte, u ovom slučaju jagodica i ostalo voće. I ovako, prvo ćemo da stavimo par listića mente, čisto za dekoraciju, a i za miris. Menta je svježa i miriše baš. Od voćkica ja obično stavljam bobičasto voće, pa ponekada stavim i kiwi. A sada ću da stavim jagode, maline i borovnice, to će biti dovoljno jer su mnogo male pa ne mogu baš previše voća da stavljam. Jagode su malo krupnije pa ću staviti samo 1/4 jagode na svaki kolač. I evo ih pavlove gotove. Nadam se da vam se sviđaju. Meni baš onako slatko izgledaju. Nisam još probala ukus da vidim kakav je. I hvala vam što ste nas gledali. I vidimo se u drugom videu.
Ćao!